iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Kastadyak pa ilaang patyan. Tiyan niya. Nga inaklon mo ti ayat ko. Idinto ta, nakurapay aklaan. Asus, anya na ko rapay. Pudno mat, kita may saak lang anano mo a kameraman ti local TV channel nga ayan ta. Anya ko maita. May saak lang mat ano mga TV reporter ang crewman. Oray saan kang agtrabaho? Mabalin, tabak ng ti pamilyayo. Ay, Demar, saan ati kasasad iti biyak ti may saat tao ti pagrukudak nga agaya? Risa, Kan kayat ko amasurot ti pagasmag. Oray no saan ini akayat ni mama amaskom ti alaga korso. Saan nakanalaptan? uwan nga rod. Kan saan lang aday ta ti pagasmag? Oray ti modeling. Ket bagay mo launay ti may sa modelo. Ngam, sumaronon to daytan. Ipapas ko pa iti kinat TV reporter ko. Uwan Kat oray si kamat. Mas taawak. Takinamas ko mo ti sinurot mo trabaho. Idinto ta at dapay may sa kurso nga lepas mo. Ti veterinary. May saka nga animal doctor. awan mo't parikot. Tadamat oras ko iti dayta. Sa bagay. Oh, anya. Amok, mabisin kan. Mapantapay ag dinner. Kalpasan na. Itulod ka ni Jay Balayo. Amangan no madandanagan manan ni mamam. Okay. Sinalpag. Nagkuyog man ang dadimar kan Risa. Nakaragragsak ta. Kaslangat dan nagkinawatan da kajay. Dajay. Kalpasan ti panaggapuda iti parke. Napandanangan iti may sa restaurant sa intulod ni Demar de Risa. Salpak ti kastoy. Anya nga ti sana pangaitan ni Risa kanyak. Kat mas baknangak ng daya kameraman apulpul. Ngam saan? San ko nga palubos nga tiwan nakdaya Demar itayat ni Risa. Oray anyat mapaspasana ka. Masapol asya di makaikot kan Risa. Punakat, aday jay manin Demar a kameraman a mamirmira o ti kaduam. Natural, mama. Takadwak iti trabaho. Kaduam lang ata iti trabaho, wano adan nagkinaawatan niyo. Ada ka di dakas na bilang kasta, mama. Baro ni Demar. Balasa kakmat. Saan akas tati inarapaap ko akita ti biyag ti lalaki apaki asawaam? Ngam kasano na isumot ti pakariknaki ti panagayat, mama. Anya? No anya kiti tinaknakan mo, taday tati kurso nga inalab. Iso ti kayat ko, mama. Ay, adula amin, minamaag arason. Mama! Kay kayat ko pa'y ni Rex tabak nang da. Ken nagtaod iti mararaam a pamilya dito'y lugar tayo. Ni Rex sa bastos kan drug addict, mama? Reza! Sorry, mama. Ngam jak magustuhan ti ugali da ya Rex. Kenapa ada kayo ti agpili iti ayatek? Saan ana in kalintegan da ita, mama? Uray awan makias asawa no kasta ti kayat yo mapasama. Anya na nagkasata, Krisa. Tasyak ti inayat na.
Wan, awanan sa pulag pa'y. Sikati ng tadkirat kan inspirasyon kanyak. Sikati ng maris itibiyag ko. Nagbalin ang maris rosas kapukin ka. Wan, risa ayat ko. Nagmaris rosas tibiyag ko gapukin ka. Ket no sikati mapukaw ko. Sigurado nga agmanto ti lubong ko. Ket sapay la ko ma. Taagbalintaan na tibkar. Amang sarangat kadagiti dumteng abangan iti ayan-ayat ta. Agbinulig ta. Amang doprak kadagiti alawig. Amang rakrak iti ayan-ayat ta. Amo, Risa, nagkasat ka man. Kan apalan ka na unay. Anya? Anya ko ba ti apalam kanyak? Agpada tamad na pintas. Nagkasat ka kan apalan ka, gapukin Demar. Anya? May talaan ti apalam kanya? Uwan, Risa, nagsingpat kan gwapo. Nga masurunak ka ni mama. Ne, apay. Akasam? Kaya't na ani Rex, ti pakiayan ayatak? Gaputan nagtaod ka no iti mararaam kan bak ng apamilya? Sus, at nung nagpresko. Kasla kabaalan na agatangan amin na banat. Kan, drug addict ko nama. Anyamot na ni Tita Margie. Ay, jay pa'y abastos ti kayat niya. Yak man amok ka ni mama. Super materialistic ni mama. Ado tiyam amok nga ina, kat saan mo takas jay? Kaadwan na nga ina, iti dati pamalubos iti anak da nga agpili iti kayat da pakiayan-ayatan. Nang runa ti pakiasawaan da. Sana kas ka ni mama. Isupay ah. Kan saan mo ta kinabak ng lang kat kinapatag iti tao? Sana kas ta ti pagrukudak nga gayat. Pudno. Agad nagkakan Rex. Ang mga no pagaramidan na kaitidakas. Ay, jak mo ti panuhos sa friend. Matayak pa'y nga muna, sakbay nga agbaligi day jay, no adaman dakas a panggap na. Nasa pa kabimbangon, Risa. Adda ka di manin photoshoot yo. Mapan mikitaan no ada mabaliwan ka nagiti in-shoots mi iki ni Demar iti kalman para iti dokumentary mi. Talagang enjoy yung ti panagkuyog yo iti dayjay alalaki. Naragsak kami iti aramidan mi, mama. Trabaho lang daytoy, mama. Ay, saan ko nga amukan ka? Ay, apay ka di akasta kayo. Awan pa'y pakaragsakan niyo at. Kan, ada sa balya project mi iki ni Demar. Anya dayta? Ada nang kontak kanya kag balin a model iti i-promote na a product. Anya? Dakal ti offer da kanyak, mama. Kliyente matlaan ti TV channel nga yan ko. Ay, saan nakakontento iti dayta trabaho? Mama, bay andak kumalaan. Saan nyo ka di ang kayat anaragsakak mo ti anak nyo? Kasasandak nga anak iti kastang aramidan nyo. Dituyak anaragsak. Akin enjoyak. Ay, gaputa kaduam dayjay alalaki nga ambisyoso. Mama, anya kayo ka di. Dakal ti offer kanya kiti daytoy. May sak a model, amang i-promote, iti produkto da. Ngam no ni Rex ti pakiasawaan. Saanan anas kan ngagtrabaho ka, Risa iya? At dayta kayo manan. Diyak kayo ti kasta nga ibagbagayo. Diyak kayat, nga agur urek tulaeng iti mayawat kanya, inton siya kung ti makiasawa. Anya? Di kayat ko, adda ka bukbukudak a kwarta. Iti kasta, magatang ko ti kayat ko nga awan isidsidir ti agbalin nga asawa. Anya? Wan mama, kan mabalin ka di? Saan nyo nga idildil kanyak ti tao a saan ko akayat? Mama, nabaligtadan ti sitwasyon kadda kayo ti agsaad iti saad ko. Kayat yung kadima takasta ti mapasamak, alaman? Ah. Urian nga ti bagbagayo, mama. Sorry, no sukirin kayo ti daytoy. Saan kong isagmak ti ayat ko iti dayta ibagbagayo at tao. Ah. Sige, mama. Adan ni Demara mang sukon kanyak. Bye, mama.
saan kung maipalubos. Adi ta mamirmiraot alalaki ti pagtinagan ni Clarissa nga anak ko. Adda ka din ni Risa, Tita Margie. Pasyarak ko ma. Kapampanaw na launay, Rex Iho. Taatan sa kanu aramidan na dokumentary para iti trabaho na. Kasta ka di. Ket, kadwa naman ang dedya kameraman na polpol? Kapilitan. Ta iso lang aron di kadkadwan. Nang runa no ada coverage ti TV channel nga ayan na. Napay kiti ada jepay tinapili na trabaho. San ko man nga am. Nagado a kurso a mas bagay kan kuana. Kas ko ba iti stewardess? Una, bagay na launay tanatayag ka napintas. Awagam laangan. Ay bagam kan kuana akayat mo apasyaran, Iho. One day na. Sige. Stop yung rod. Bye. Sana mabalin asa pali ti makaikot kini Risa. Awan pa'y tinarigagayak adyak nagunod. Inawis na kamanan ni Tipara, Rex. Wan, Anya ka di ti pakaribukam la unay. Ti ka di project tayo iti madama. awan parikot ka dagitig gamta project. Anya nga ro ti pagbarbarte kam. Di Risa. Anya? Aging kay tanjak pa lang may boss sa panunutan. Ama isa lang ang mamirmirato at kameraman tinangati kanyak iti poso na. Amom Rex. Namuak a silent millionaire mat gayam na di Ademar. Anya? Hobby, uno passion na lang ti trabaho na ita. Past time na. Nangalala amot iti dayta chismis. Nagturpos mat gayam na di iti koleyo. Kas veterinary kan mas kumpay gayam. Anya kumano kasta? At dayo ti pagkamatan na kanyak no kinabak ng ti pagsasaritaan. Amok mat kat di ita. Kan may siya. Uray ko nam anakaturpos iti kinadoktor iti ayop. Anya kumatimbak nang na. Okay, saan ta na pagsupyatan na ita? Ay, padangarod maaramidam, isot kayat ni Risa. Adda. Anya? Iso ti planuan taan na saya, Trod. Anya akalukwan ti pampanunutan. Di mo kumadadailan ti biyag mo, gapulay ti dayta. Anya kumapay ti serserbi ti biyag kanyak nung mapukaw ko magtikapatgan agamang iti biyag ko. Sige. Wanan. Ang nusakti si ka, ibawin ko lang yung ti imatang ko iti sabali. Nalakalaang ngay bagaday tarot. Ngam sa nakaskari ng aramidan. Kan awan tumat lang ti ragsak mo, no gunudem babanti persaan. Saan kan tumat lang ang naragsak? Rod? May saka nga engineer. Ado ti babae ako mamkamat ken ka. Kas kumaka ni Maris. Ni Paechona. Agkurso na dalaunay dagi jakin ka. Wan, amok. Ngam ni Risa, tinagpitikan ti busok. Wan, ang kasano nga ron no saan mo ta nagpitik ti puso na ken ka. Alaman? Salpaka. Sige din, aginumtan. Tabaring malipata kita pagdarikmat ni Risa. Okay, ini awanan ni naman ta. Waiter, duaman pa around dito eh. Sa di naman nga tanti na kadandanunan ti anak ko. Awan pa'y laang. Ay, iti kanayon da pa nagkuyog iti dayjay alalaki. Ang mga no, at dantuki di mabukal a relasyon da. Saan amabalin amamirmiraot lang ti pagtungpalan ti anak ko? Saan amabalin? Ay, mabusta jak makontak. Nakaidep nga ta, ti cellphone na. Di na kayat ti masinga nga tawon no. Ay, sa anak makaid na. Basta nagkuyog dan iti dayjay alalaki. Sorry, iho. Awan ni Risa. Inaw daw ka di akasta.
Awan day off na iti trabaho na. At kano aramidan da dokumentary para iti TV channel nga ayan na. Dakal ka diti sweldo na, tayo supay di napili na trabaho. Dinilaw kon ididay ta. Isukanot ayan ti ragsak na ken fashion na. Ang mga nugapumot iti daya kameraman. Sana bali. Ibagak to nga imawag ka no sumangpat. Saan ko nga minamawagan di cellphone na? Naka-off sa amin. Uray siyat nga rod. Ang mga nuri na mas kitin daya kameraman. Sana ka kami nga talag iti pa nagpro pa na, tita. Maaramid na nga tati kastay di anak ko. Anya damo tayo. Ambisyoso na jay. Kahit na lang ti pumaknang baban ka ni Risa. Tamo nang isulang ti agtawid iti amin na sa likwayo. Saan ko nga ipalubos? Amay salaang amamilmira o ti pagtinagad ni Risa. Kasta ka di. Wan iho. Sige. Baliwag tulangan di umawag. Bye. Bye iho. Kasi itinakunak. Saan ko nga ipalubos akas iti dayjay alalaki laeng ti pagtungpalan ti anak ko. Agyaman ako na king ka, honey. Dahil tilikodan ti makuna akin nakurapay ko. Wano, kinagagangay laang ti adda pa nagbiag ko. Siyak ti inayat mo. Natural. Sikat tinakarik na kiti napudno nga yan. Really? Wan mat. Apay, di mo pa tiyan? Patsyag. Kan mariknak. Kat sikatin ang pamaris itibiyag ko. Kasakmat di man. Kasapay ko matasan kanto ang mapukaw kanya. Saan, honey? Di kanto ko mamapukaw itibiyag ko. Tano mapasamak dayta. Agmantulakit di tilubong ko. Kunaklakit din no saan kayon nga umay? Apo mat, na minsan lang na sa paasimrat kasan ti bagbagam. Ha? Ay, joke lang mat Daytoy kit di mat. Adan dito yung laptop ko, dagiti shoots tayo idikalman. Kita man okay matlaang. Sakbay nga isin ko iti boss tayo. Ay, sige. Kitaan tayo man. Okay. Sa bagay, agtala ka kiti ka ba alam kas photographer kan cameraman, honey? Uwan mat. Amok a perfect amin dayta. Ang siyempre, kaya't kumatakitaan nyo. Sige. Ah, Wow! Ano yan? Nagpintas kan kadagita aposing kan tisuot mo, Risa? sigod mo ta napintas. Puray niya to isuot na. Adaman make-up na, wano awan. Po? Nangag mo dayjay, friend? Okay. Already na ibaga amok data. Di wow! O sige. Ituloy yung manlaang teksarsarita dita. Tada iditak. Sige lang, Dema. Sige. Masapol na ma-edit. Sakbay nga i-submit ko iti news director. Narabyan ka man na simbang Patrisa. Anyalat inararamid yun. Sa balin samot tanti aramiden nyo iti dayay amamirmira at a cameraman mo. Nanya, di tanti ibagbagayo, mama. Saan nakakasta babae? No saan? Apay nga rod aday ti kay-kayat mo akad kadwa. Kat natural, iso ti partner ko iti trabaho. Nang runa no ada aramiden may dokumentary kan news coverage. Awan nga ta tinaun-una ka relasyon yo. Anya ko ma? Ipakpakaon na kon, Risa. Saan ko akayat day jaya para kan ka? Mama. Nalawag ka di matlaan? I am sorry, mama. Ibagak manan kada kayo. Saan nyo kuma apakibiyangan ti pakaragsakak? Saan nyo nga idiktar no asino ti ayatek a tao? Kat ibagak mandangan kada kayo tagpaiso. Nagkinaawatan kamin kan Demar. Anya? Latiyatak. No jak mapatgan ti kayat yo. Ni Demar tinakarik na ak iti ayat.
Iso tinang pamaris iti lubong ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aging gaita. Nakapanawon ni Risa. Saan pa'y lang anagkul pati pungtot ko? Saan ko anamnamaan? Nga at kaya man nagkinaawatan dagiti dua. Saan amabalin at ikayat ti anak ko ti masurot? Saan ko nga ipalubos amay salaeng amamilmiraot ti pagtinagan ti anak ko? Saan amabalin? Kunak no nabannog ka iti shooting tayo para iti dokumentary tayo. Nakaraing ka pa'y matlaang ni. Saan na kami na makaturog? Medyo, saan kami ang nagkinaawatan ka ni Mama? Anya? Dinilaw naman di ba't nakaladaw ko asim magpad idirabi eh. Saan nakadi ang maawatan ti trabaho? Saan nga, Rod? Saan aday ta tinangnang Rona, Demar? Anya? Di may papan ka data, di kang Rona na panunutin ta. Amom? Napilitan ako na nang ibagakan ko na, di may papan ka data. Anya ti napasamak? Day, Chay, nalaos ti pungtot na. Talaga adi nakayat para ken ka. Well, uray na basta, saan aday ta ti pampanunutan, okay? Uray anyat aramiden na. Saan to amarakrak? Ti ayan-ayan ta. Honey, Ikarik. Uray laksiden nak nga anak ni Mama. Nung kasta ti kayat na. Saan nga iso ti masurot? agyaman na honey. Kat ikarikmat. Ilaban ko ti ayan-ayat ta. Nga uray isot pa katayak. Saan ko makakasta ti bangam kanyak? Akin ba na? Agyaman na ko na yun. Sige. Aginanakan honey. At dapay biyahe tayo inton bigat. Ijay pagudpod kan Burgos ti papanan tayo. Okay, no worry. Maturog ako. Sige. Good night. Love you. Love you too. Bye. Anya lakit din ngagpaiso dagiti babaknan. Sa bali ti pagrukudanda iti tao. Angam. Ure anyat ar-aramidan ti ina ni Risa. Di na kam tumapagsina. Nasakit ti olo ka. Napalalwak ti minobiterapi. Yaski. Saan ko pa'y kitiningam mo no kasano ka nakahawi di? Kailangan malagip ko katintulod nak ni Rod na. Kanalatawa ko na nakaring. Namok nga dagor oray at trabaho kayo opisina. Silpon ko. Hindi mo kaya mo. Hello? Kunak nung nakaturog ka pa ilay. Kasano? Saan ka pa yung umay dito opisina? Sorry, yung karering ko. Nalipatan mo sa appointment, appointment mo ita, engineer. Da ka di? Di mat ita, ti pa nagsarak yung kimay sa nga investora kaya't na timang bangon ni ti pastek negosyo na dito Ilocos. Kung nagbay so, Jaski. Sige. Nagdigosak lang, bit. Kalpasan na, umaya ko na dagos. Sige nga ron, urayan ka. Bye. Bye. Nasadutak. Nasadutak lang kung mapumangon nga. Ay, salbak ikastuhin. Ni Risa ti kapo namin na gito eh. May sakan latak ng engineer kan kontraktor. Nagtaod iti mararaam kan baknang a pamilya.
May isa lang nga babae ti magdadali ti biyag ko. Saan ang mabalik? Paanawan ni Mr. Lee. Ngam inton alauna ka nung available. Taad na ka meeting na ita. Sakit na sakit ti ulo ka. Sika ngamin. Saan ka amaanawa nga order? Nang runa idi may nakikatugaw kadata ni Dina nga star dancer iti club. Kasta ka di? Isolate ka. Ang hangover mo. Ay, mabantaman ka ti bulaloy di highway. Nasaysayaat pa eh. Talaga na sakit ti ulo ka. Naguparak pa ni ti batab nga maunlat ta. Agpagungkan kamot ngaminan nga ginom iti rabi. Kas awanan sa baling aldaw. Sakit nga min tinakam ko. Di kinadayo tirik na ni Riza kanya. Ay na engineer. Sika, agparikot iti babae? Sos, saan kumaan ni Risa timang dadali ti biyag mo? Oh, apay alimlim tagdagat ti matam, Risa. Kwa, napuyata na klaeng. Kasano, uray kahit konti maturog. Jaklit na maalat ito turugak. Ada ka di parikot? Anda nga rod. Nakapuntot man na ni mama. Idimbagak kan ko anang adan relasyon mi ken Demar. Anya? Nasakit tinagam ko. Imparupa namat ngamin asaan na akayat ni Demar. Imparupak matan. Nga uri asino awan makalapod kanya nga agayat ka ni Demar. Anyamat nga minan ni Tita Margie? Un nga rod. Sabsabali ni mama. Nagsasao, maibagak pa ikitin akas lasaan nga iso ti inak. Ay, umusin na amin. Nang runa ni Demar. Ibagam nga minin ti amin, may papanggan ko na Nga, ada mabalin da iti biyag. Nalawa ti farm, kan ada pa'y rancho da ijay Batangas. No kasapulan nga ibagak to dayta ibagak. Tapno mamingkan. Wen Saan nga min akayat ni Demar nga ipanghas ti kasasaan da iti biyag? ket day tala unay ti dayawag kan ko na. Hambol la unay. Madi Oh, oray. Taanalpasa ko na nangan. Panawan kayo dito. Anya? Makadlawak. Ket amok met ka timangrik na. Anya ka din ti kasasasawam. Amok, akayat yu ti agwaywayas. Talaga asika din. Okay lat tamat nga uri adda ka. Wan angam. Oh, apay, akasla nakigtot ka. Asino ti? The Rex? Yak naman namaranaan kayo dito, Riza. Sorry Rex. Nampas kami. Umuna kami. Amok, kahit naklangaliglikan. Sana ka, Star Rex. Talaga analpas kami. Okay, sorry, nung nasi nga kayo. Nagdalang uray ka, Clintek. Sige. Anyan da tao. Napukaw pa yung tiganas ko. Sige, mapantayin ka kadwa. Bayadan tayong tinaala tayo dito eh. Rumor tayo. Naranaan mi iday ti may sa restaurant, Tita Margie. Kit sa anak lagi di nga agbidot. San lang nga trabaho ti kapuna, kas di ti kinadagkat na Risa. Kundi di Demar. Saan ka nagbidot, Rex, iyo? Inaklunan ni Risa nga adan relasyon da. Anya? Sinalbag. Ngam saan ko nga anugutan? Saan ko akayat nga agtinaglaeng ti anak ko iti dayjay amamilmiraot? Ambisyoso. Tita Margie. Nunaskan nga yadayok ni Risa. Aramidag. Maramid yung ata. Nuay ayatin launay ni Risa dayjay? Wan, iyo. No di nagtungpalan ni Risa. Laksidag nga anak. Anya? Saan ko akayat? Amay sala nga ambisyoso ti agnumar kadagiti nagrigrigatan mi nga impundar iti day di Facundo. Sige. Kat saan kayo ngagdanag? Sa anak mata maupay ka ni Risa. Aging ka iti sanda pa yan nagkasar.
agawak iti dadya Adimar. Medyo nagkintayagak iti naisawang ni Rex. Aniya, ti aramidan na. Saan ko matakayat amadangran ti anak ko? Saan kamat nga agbitot nga agaramit iti dinudurso ko, Rex? Ta sa anak met abumdeng amang idarumkan ka. Nga oray pa'y nangato a pamilya tinagtaudang. Medyo nawati-wati biyahe tayo Mabalin nyo nga iredoplat ta. Saan da ka mabalin at turugan, Demar? Amang ano si Katimakari de po na makatuglap bayat ipa nagmanehom. Uwan mat, Demar. Okay kami lang, O sige. Dahil takit ti kaabay mo, Itay pa'y amaditimod na. Nakasano aya, nabadripak iti dayja a tao. Ay na, saan mo nadadaalan ti aldaw mo kapulang iti dayjay? Supay, Sa Ang ala. bagay. Saan kayo ngagdanag? Nadamalabsan tayo nga pagmeryendaan. Dumagas tayo man. Nasken adi madadaal timod tayo amin. Guys, here we are. Wow! Wow! Nagpipintasan dagiti puraw abato? Kasla na igakaraan na aramid. Iso day tati kunada ka purpurawan dito'y Ilocos Norte. Juan, talaga tourist attraction na kita abat bato. Wen, ado pa'y tinapipintas a lugar. Mabalin tayo pag-shootingan para iti project tayo. Ken kang runaan, ti papaarami da a documentary da news director. No problem. Day tati kang runaan. Ngumtangay adda tayo matlangan dito'y. Shootingan tayo matan ti promotional picture ni Risa. Wow Iti produkto da Mr. Guanzon. Juan, iti kasta mamaminsan ti taktakan banog tayo. Dayta, Risa, honey. Kasta. Background mo ti windmill. Wow! Ken kasla nakasanggir ka. Kasta, Risa. Ay, wow! Nagmayat nga, may taytayan mo ito suot ko. Sana bale, ta sexy ka. Bayam agmulagat dagiti makakita ken ka. Sika talaga. Okay. Sige. Baliw-baliwam lang ti post mo, honey. Wow, ha? Siya kung ti makam mo. Okay. Iho, nakaawag ka ba? Hindi ta March. Kumusta ni Riza? Adda ka di? Ay, awahan, iho. Masuro na nga ron. Ta nagpailokos da. Kan a governor da ijay. Anya? Katwala ni Demar? Wan, iho. Adda ka no ishoot da a documentary. Iso dalang iti dayjay? At tao? Kadwada ka no ni Dina agayem kan katrabahuan da. Oray pay. Salak ngagtalag iti dayjay at Demar. Saan lang asika, iho? Saan ko amalapdan ni Risa? Awan nga din na. Marami dala tati kayat da. Kat nagkasatan dayjay ambisyoso. Saan ko nga ipalubos? Aday jay alalaki nga ambisyoso ti pagtinagan ti anak ko. At nga tapay maaramidan niyo? Kat agayan ayat tagaya man? Saan ko amay baga? Ngam aramidag amin akabailak. O sige. Paliwag to man hindi umawag. Mang panunutakmat iti nasaya at nga aramidag. Tapno mapagsinak dagititwa. Wenno maagaw ko ni Risa iti dadya at Demar. Iho? Sige, Tita Margie. Bye. Bye. Bye, iho. Saan ang mabalin aday iti pagtinagan ni Risa? Kas itinakunak. Aramidag amin apamuspusan. Anya nga ta ipampanunutin ni Rex nga aramidan. Kas itinakunak itinaminsan.
Saan nga agbitot nga agaramid iti dakes ken Risa? Taas sa anak abumdeng amang idarom ken kuana. Di mo ko na ngagbartek tamanan. Isong inawis nakmanan iti club, Rex Parts. Pagpay mas langit iturog. Sigurado ka? Kastamanan ti ko na midirabi. Anya nga di saan mo na nakasarita ti investor a kliyente tay kuma. Bayam daya. Sa anak masayangan. Sayang na di a proyekto. Adu pa'y dita. Danak mo na yan. Agsublintumat lang daya. Tadatay ti kababaan ti presyo. Wanmat ka niya. Lagi din, humin mo ta. Okay. Siguro, pampanunutan man ang tinakitam itay iti restaurant niya. Apalam ka di, tinakitam maginaragsak da Demar kan Risa? Di mo man ipalagip, Rod. Nang runa. Ket ada na amwak ni Tita Margie. Ama man ni Risa. Amok ah. Nadlaw ko pala itay ngagpupulot ka. Anya ka di man na ita? Saan kong ipalubos ngagtinag ni Risa iti sapali? Oray anyat mapaspasamak. Anda kat maramidam? Sarong karak tuman ni Risa iti palida. Saan ko asartingan? Anda ken kareta? Angam anya di ko nam anamuam. Nagkuyog da kanumanan ang nagpailokos ket overnight da ijay. Anya? Nakasta, awanan, pards. Adalakit din relasyon ka. Ket amangan, nadapayan napasama karakwada. Anya? Kaya't mga rod, asublaten, kinalpasan, ti sabali. Naglamiisan ti puloy di ti beranda nga yan tayo ti dede hotel. Wen honey, kapot agga po iti naglawa at taaw ti puloy na. Manipod taaw China. Umay ka. Irakos kumandag iti tagkyag ko ken ka. Okay, yung naskan ka di pangipakadam kanya. I love you so much, honey. Same here. Oh, andiyan ka kadi. I love you too. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. How's your night? Kasla na isang sangayan ti kinaragsak ti rupa ma. Siyempre. Amuklatan ti gapuna. Na isang sangayan ti kinamaris ti aldaw wenno lubong mo. Basta kaduwang ni Dema. Natural. Kaduwak tinubyok. Makaalis ti kinaragsak yun. Makitak data. Anyang amin ayat at araridam. Aklo nam nga mina ni Resty at technician. Wah. Umang. Kaslamat, mabuti nga nga agaya. Anya? Ang mga no, pagang-awan na klaang. Dama ko, nga ado ka nung mati agusto kan kuana. Ay, katingi-tingi man na imbag Asus, kaano pa yan makiayan-ayat ka? Mala, bayam, tapanunutag ana imbang. Kung naglapit din no agindag kayo ityayan. Unay madaytan nga ibagbagayo, mama. Anya ko mama tirason na agindag kami idyan na pananmi. Anya ti amok. Mama, trabaho, tinapananmi ijay. Nasaya at laang no kasta. No, anya man ti pampanunutan nyo. No, dakas man. Diyak maaramid, mama. Kat, uray bilang mailaw anak. Awan anya man na. Gapot ka ayan-ayat ko, mati pa kailaw anak no bilang. Risa! Sige, mama. Ayawan gayam. Ada insangtot ko apasarabo kada kayo. Ada iya lamisaan. Napanog ka kiti biyahe. Iso na. Mapana ka ginanan.
Mariknak. Talaga asukiran na ti anak ko may papanitipan na kirelasyon na. Ay, palubusak kadilatan. Saan nga min asumi na iti panunot ko, tinaybaga ni Rick? Saan ko matakayat amay sagmak ti anak ko? Naimbag man ta nakapasyar ka, Rex, iho. Adda ka din ni Risa, tita? Nguhan, nabiit pa yasin mangpad. Nagdiretso iti silid na. Mabitlaan tamapan ko ayaban Sangsangput na pailaan. Awan tita, kaya anak. Adda ni Rex, iha. Sorry, mama. Nasakit yung ulog. Kaya't ko tiyagin na. Nabanong ako na iti biyahe. Wanang, uray apang biitlaan. Mama, nakaidak lang arudan. Nasakit ti ulog ko, nak. Pagustuhan kumalaan. Anya, kay matan. Ang pakatao ka kumamot Awan asiyo kanyak, mama. Sorry. Talaga nasakit yung ulog. Sige, sige. Agsarita ta intun madamdama. Uray sinangon na kala ko ngam pulos. Isa sartang amon ni Risa, Rex. Apay? Ibagaking ka. Uray anyat mapaspasamak. Pagkawak ni Risa, kundi mawatam. Balakat lang ti may sagayim, ti imbagak. Nukas tamot lang ti bagbagam kanya. Nasaysayat lang ng agsinang tintalan ta. Anya? Saan ko akayat? Nga damang kontra kanya. Sige nauday tati ko na. Nagyaman ak. Ni. Rod! Rod! Pimanawan. Di na ko nintal talaga. Nakagoran ti kayam ko. Sinalpag. Nirisa ti amin agapo na dagitoy. May saak karit kanya. Amo ka nagpambarkalaang itay anasakit ti ulong. Tadi mo kaya't asangwon ni Rex. Mama, talaga nasakit ti ulog. Awan ka diti asiyo kanya? Saan mo kumaabastusin ni Rex? Tapno saan ama ka panunot itidakas kan ka? Awan mabalin ko, mama. Kapulang kinirix. Kaslasanda nga anak itrato yo. Maminanon nga ibagak kan kwa na hasar dengan ako ngam natangkan ti ulo na. Ita, da kayo ti mga ipapapilit. Uray pa ay. Sangwam kasaom anasayaat. Tsaka karon mailingan tirik na kan kwa na. Gapata bastos na unay kanyak. Tagulit. Sana makawawat. At dangarod maaramidan tayo no napudno tirik na naken ka. Uray pay. Talaga akasta, anak. Ipakita na latta ti kinapudno na. Ngam awan to ti mauray na kanyak, mama. Mas daawak ngamin Kasi tinakon-akon. Nagado tinangangato at tao ken adda mabalin na anagarum ken ka. Dayjay kiting nga. Ay, apo aya. Makasauak manen ako nak. Sorry, mama. San kumati kayat ti masurot maipanggap iti panagayat ko. Adaan ako ni ti husto nga edad. Kang runahan iti amin. Siyak ti makidan na iti lalaki nga ayatek kung napakiasawaak. Saan mo't ada kayo? Apay ada kayo tagpili para kanyak? Saan mo't ada kayo ti makidan na? Siyak mo't. Saan ada kayo, mama? Risa! Ladingit at mamangim, nasakit kinakam ko iti aramidan yung kanyak. Di ko maidaldal kanyak ti tao adyak kayat. Basta awak, mama. Anya lang unay ti kayat yu iti dayja Rex. Apay nga idaldal yung kanyak. Ada ka di utang yung kankwana, akayat yung abayadan, katsyak ti pagbayad yung. Risa! Sorry, mama. Nagadun ti may bagbagak asaan amay parban. Yung, saan akinabak nang ti makaparagsak iti amin at tao, mama? Para kanyak. Saan aday ta kinabak nang tikit kita kiti may sa tao? Ngam na da kayo kat kasta kayo. Sorry, saan nakakas kada kayo?
Saan nyo nga amo ni Demar? Ipagkakada kayo, mama. No kinabaknang ti pagsasaritaan, baknang damot, ada mabalin ti pamilyada. Anya? Kanamok! Nasaya at ti pamilyada. Saan akas ka ni Rex nga? Ayun, pilib kayo launa iti daya bastos a tao. Ngayon pagkumano saan ko nga amo ti pakasaritaan ti pamilyada? Nangro na kat politician ti ama na. Risa! Apay nga idildildak iti tao adi yung amo ti kinabuyok da. Mama, laglagi po nyo adaak iti media. Saan nyo kumaliplipatan dayta? Ado ti amok abuyok. Ti daduma a politicians dita. Nangro na dito'y lugar tayo. Diri sa tipon. Kinaga po amin dagiti ang mapaspasamak. San ang mabalin niya jak magunod ti tartari kagayak. Wan. San nga iso ti pakaigapuan ti panakadagdahal ti biyak ko. San nga iso ti pakatungdayan amin nga rapaap ko. Apay adi nagmaawatan ni mama. Apay nga taanas ka na pakibiyangan na ti pakasit ng ti pusok. Ladingitak. Nudyak mapatganti kayat na. Di Demar jay ayatak. Isu tinakarik na ak itinapudno a panagayat. Isu tinang maris iti lubong ko. Isu ti ayatak. Agingkat umang angasak. Nung mapukaw ko ni Demar. Awan siguron ti kas-iskan kanyak ti piyak. Isungay ti daytoy akong taway. Labsingat ti pagayatan ni mama. Ni Demar. Hello, Demar, honey? Hello, honey. Kumusta titurog mo idirabi? Ay, okay lang. Apay, nagsapang imawag ka. Well, mailiwak namin iti boses mo. Anyan da ito? Manganta ko may iti paborito ta panganan. At ang amin napatag na ibagakin ka. Oh? Okay. Anya nga oras? Sika, no anya nga oras ka makarwar? Alas 10 nga ta. Okay lang? Sige. Dagasan ka dito balayo. When? Sakpay ti alas 10. Ada akong dita. Okay. Sige nga ron. Dagasanak. Anya, awanan ni Bagam? Awanan na ni. Sige, bye. Bye. Ay. Apay nga ta. Ngay mawag ni Demar na nakasapsapa. Anya nga ta di ba ka na? Kasla ng patiglaunay. Rumuar ka, Risa? Wan, mama. Ada ka di manin photoshoot siya? Awan. Dagasanak ni Demar. Ada ka no napatag nga ibaga ng kanyak, mama. Nalabit. Pagsarita amin ti plano may ngagkalay sa. Anya? Apay, talaga ka di nga agpakamaag kan? Sana kinamaag ti makikalay sa iti ayayatan, mama. Kas iti nakunag. Anya kumat maganap mo iti kas ken Demar. Mama, saan kay kumamot amang tagbasit launay iti tao? Apay, damagag man kada kayo. Idi nakikalay sa kayo ken ni Papa. Ti kadi kinabak nang da? Ti kinitayo? Ti inayatyo? Gapo kadi tada mabalinda iti biyag? Isu kadit nang rokodan nyo iti panakikalay sayo ken ni Papa? Saan? Siyempre, ayatak. Amat lang kayam. Apay nga ipilit yung kanyak ti tao ajak mat ay ayatan.
Gapula ang tabak nang? Diya kinabak nang na? Ti ayatek? Kasa ka di mama? No way. Ni Demar ti ay ayatek. Kat iso ti pakikalay sa saan kat ani Rex? Gapu tabak nang. Wano na nga to at tao ti pamilyana. Risa, O sige mama, adan ni Demar. Mapanakon. Bye ma. Awan gayam. Saan dakon nga orayan intun aldaw, mangaldaw kay tulatan. Ado nga minti ikama kami a report. Kan ada live coverage may papanitipan na kahiring ti may saan nga to nga opisyal ama atap ana inaig iti corruption. aniya. Kat amuyo ka din no asino dayjay nga opisyal mama? Sino? Ti papa ni Rex. Aniya. O sige mama, mapanakon. Sa di na tayan niyo, friend. Ada pa panan mi kan Demar. Madamdama nga umayak dito station. Okay. Unak no saan kayo nga umay? Umay kami. Ada labit pa panan mi kan Demar. Wanan, amuklatan at daman date yon. Natural. Iso makiayan-ayat ka man tan, friend. Tapno adaman ka di date mo. Kayat ko kuma. Kaso, awan mo ti mabiro ka kakas di BF mo. Anya? Kunak lang arudan kan ka. Aklon mo ni Risti Toto. Ay, ni Risti at technician tayo. Anya? Ay! Sige. Enjoy the rest of the day, friend. Bye! Ay, nakaapal nagpaiso ni Risa. Nasingpat, nagagat, kan nagwapo ni Demar. Nusyak ni Risa. Ay, pulos, sajak mo't isukat iti dayjay Arex nga dabar-barbado na. Di adal pa'y matngarot nga. Ay na. Uray awan BF ko. Nukaskan ko na nga uray baknang da amin na baknang. Anya ti kahit asawang day tarap. Imimpakin mo tindag iti alkamom dito bisina. Saan ka diyan din nakayatin na kadua? Manlaking biyangak lauray? Ay, sorry. Mawatan ko mati amin. Amo manadagsan ti parikot ko may papankin ni Risa. Amo, ngam si kalangarudan ti balakadam, si kapay ti adaganas na ngagpungtot. Ulitek, sorry na. Saan ko nga amukan ka? Nagbalin ka na maag, gapukan Risa. Kaya't mo sapay adadailan ti biyag mo, gapukin ko na. Rod. Nga ultimo panaggayam ta kat madadail gapoy ti dayta. Sorry nga, Rodan. No saan mo kayat ti may sa agayam mo no tao aman nakibiyang. Pues, saan ko mata kayat agayam ti pulos adina denggen ti balakad ko kenkwana. Basta tayo dyan nga order ta? Huston, ado una yan. San tamat lamay, boss? Okay, sikat makam mo. Okay. Bayat mo orahin ta dagi order ta. Anya di ko na may bagam kanyak. Ta kasla nakapatpatagla unay. Agawit ta kajay lugar mi. Dalang asikaso kajay farm. Ngamin, kahit ko ti agship iti organic farming. Kastamot tan dagiti taraken mi. Kahit ko nga organically grown da amin. Mula, kan dagiti ayo. Oh, really? Mayat ta Dakal ita ti demand iti organic product. Oh, that's great, my dear. One hand. Sika, no sumurot ka kanyak. Agore ka. Okay, mabalin mat. Oray ayabam ni friend mo. Kat ada pang panunutag. Amok ang magustuam. Anya data? Agpictorial tayo matan ijay. Napipintas tibyo ijay kunamsa. Oh, talaga? Oh yeah, kayat ko. Sige nga Rod. Ibagam day takin ko ana. Amok ang maragsakan matiloka. Daytan di kayat na. Ti aglawer. Nakasaritak matan ni boss. Kanti news director. Mga rami da kiti dokumentary para ti organic farming. Agbalin ang model. Kahit dala unay. Napintas ka no apasat ti news program ti TV channel nga ayan tayo.
nagagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Really? Wen, kaano pa yung rinabak kaya? Wow! Ay, magusto kiti probinsya, tapres ko ti angin na lang apan. Kan, tapnosan ang masayang ti oras kan aldaw ko nam. Ag-photoshoots tayo kanoy jay. Kan, agaramid kanoy ti dokumentary ni Demar may papanit organic farming. Wow ah! Ay, Juan, saan ka nagdanat? Itukot ko amin na masapul. Apay, masapul aya, ngagmig-apak. Kat ti parwaran tayo, balasang iti away. Awan make up, gagangay laan ti pagbado. Juan, amok. Kat adda dagiti prats nga itugot ko para iti tatap no agparang akaslapudpud no abalasang iti away. Oh, sigurado ka? Juan ah, kan adda bitbit mo a basket. Kan nakapayabyab ka. Nakakain ka laan. Kan, basta. Wow ah, dahita ti pagbilibakan ka. Nawada ti panunot mo na may papan iti arte. Nasursurok dahito kindemar ko namsa. Oh, Juan, kan may sa. Nature lover ako namsa. sa bagay. Kanamok, oray ni Demar. At damot suot na apang farm. Makitak matlangan ti farm day jay Batangas. Oray siya. Makita, no kinabak nang ti pagsasaritaan, ay saan ang mauni ni Demar? Kan amo ka nagtaod iti nadalos awagas. Saan kiti amanipod iti kinadakas? Ay, gusto ka. Ay no, nabuyak ti news tayo iti kalman. May papan iti ama ni Rex. Ay no, kababain! Niyamatan. Kababay ti damag may papankan ni Papa. Ad-aday tam adi nakayat ni Reza. Isu dapat iti may saan ang cover iti naangay a hearing live. Kalpasan na. Imikay pa yan kanyak ni Rod agayam ko. Sinampak tikas ti abyak. Agpakada ka kin ni mamam. Wan, Kasanon no di nakapalubusan. anya kumaga po. Iba ka katrabaho tiga po na mapantayo ijay. Sige, Apay, naugulugan ta sa naay mo? saan ko nga mo? No anya talaga ti sana magustuhan ni mamam kanyak. Anyaman ti rason na saan mo napanunutan. Saan ka nagparikot dita? Tauray anyapay data. Di naktupulos maublag ni mama. Han, Awan makadiktar kanyak no anyat aramidat. Namruna no pakasak ng ti puso. agyaman ak no kasta. Tasika, si kantulaang ti ayatek. Tasikat ng maris iti lubong ko. Nagimnasan adang ganda kita abalikasan. Makapnak iti puso. Makapabang arkaunggan. Apo, dayta ka. Agdaniw kan sapay kit di ako nak. Ibagbagak lang tipod no arik na ang nagubbog iti kaunggakan. I love you very much. Ket kasken ka. No siyak tinang maris iti biyak mo. Si kamat tinang pasantak iti arapaap ken biyak ko. Ket no sikat ti mapukaw ko. Sa anak nga agdwa-dwa. Agmanto ti lubong ko. Ket samsam itak tupayan ti pumusay. Ngam ti mabati amang lapunos iti limto. Anyan dayta? Kasla maitayo kakpay makangag. Yes, honey. Anyat kinunam? Sumurot ka kindemar ijay Batangas? Wan mama, gamsan lang nga siya, kadwak ni Dina. Apay, mapan mo idaanan ang tibagin. Anya ka diti tangay bagbagayo. Kasta ka diti kinababak, akita ti babae iti panagkita yo. Anya nga mintiraso na sumurot kayo.
Siyempre, trabaho, mama. Ada pictorial, wana photoshoot mi ijay. Kan ada dokumentary nga ramida ni Demar may papan iti farm kan pastuda. May feature iti news mi. Kat no kayat ko nga itad kan ko ano tibagi. Sana na masapon may jay pay. Di uray dito, ay mabalin. Aniya? Natak ng alalaki ni Demar, mama. Pulos adi na ginundawayan ti kinalupoy ko. Dayta ti dayawag kan ko na. Mala, alaman lang. Basta ti makunag, aganad ka. Saan na naskan ni bagayo kanyak dayta, mama. Natal nga na kon. Amok ka natalgada kini Demar. Awan. Talaga ajak malapdan ni Risa. Kat, hanya nga ti mabalin ko no isot pagragsakan ti anak ko. Makita kat, awanan maaramidak. Ay, siguro, naikari aday tatigasat na. Weno, naikari apagtungpalan na. Kat, saan mat nga taan nagbidot? Kat ni Rex, kasla, jakpat dyan tinabuyag adamang may papan iti amana. Pudno nga ta, ako rap official ti amana. Ladingitak iho, awa ni Risa. Di pa si Mang Pat manipod di station da? Sandaan na paan ita, ngamgit di. Napanta ka no ijay Batangas nga ayan ti rancho kan farm da Demar. Anya? At da rancho kan farm da? Isot ko na ni Risa. Mapanda ka no ag pictorial kan agaramit iti documentary may panggap iti organic farm da Demar. Kastaya? Pinalubusan nyo ni Risa si Murot iti dadya lalaki? Kasanon no... Maawatak ti pampanunutem Rex, iho. Kasanon no pagaramidan dadya lalaki ti may kaniwas ni Risa? Saan mat siguro? Amoyo, awan pa nagtilat ko iti dadya Demar. Ambisyoso. Amo nang aminan ni Risa lang di anak yo ka nagtawi diti kinabak nang yo. Ha? Isu adi kay kumagtaltalik lang na iti dadya lalaki. Linapdan nyo kumasimurot ni Riza. Ay, kwa, iho. Adayo ba't siguro apagaramidan ni Demar iti dakas ni Risa? Damat ni Dina agayem na akadwana. Kasta ka di. Sige, sana ka raw din ngagbayag. Uhan, Rex. Pasensya ka. Aywan gayam. Adaman madamag ko. Anya da ita? Kumusta mati kaso ni Papa? Pudno ka di, dagiti akusasyon da kan kuana? San ko nga mo? Ti amok? Politika lang da ita. Pards, apagbit ka mo dita balay da Risa. Apay, saan nakakadimanan asinang? Awan ni Riza, Bino. Di pa si Mang Pat? Tadaman ng date da kan Demar? Nagkuyog da kano kandi maranapan ni Batangas. Batangas? Wen, napanda kano iti rancho kan farm da. Ano photoshoots da. Kan agarami da kano iti dokumentary para iti TV channel ngayon da. Awan nga rodon, Pards. Nalpasandan ni Risa. Anya? Kuhanan Gusto ti ko na nirodkan ka. Lipati mo dadya Risa, tanalpasanan dadyay a cameraman. Bino? Adda panggap ni Demar anasabeng. Iso ano sakti si ka, baybay amon ni Risa. Addo na perwisyon kan kuhana. Ang awan mo't magangganab mo. Dukotak ni Risa. Ay sus. Talagang agmauyong kan aramidem dayta Rex. Kita ama. Nagsina kayo kan Rod a best friend mo. Gapo iti dayta. Wen, talagang agmao yung gapitin na labas apa na kahit kuking kuana. Orean niya ti
Napantan, kahit ko tagbartak. Manipod dita, si Kanti Kadwak. Saan kon anam namaan da arot? Wow! Nagpinta sa buya! Magustom ka di? Wan! Manipod ditoy aging ga iti dayjay apuon ti balete ken iti igid dayjay akakaykaywan. Paset ti parmi. Ada 10 hectares ti rancho wenno pastumi. Ken makita met tay ayan dagiti taraken mi akalding. Native ababoy ken dagiti naduma-duma atarakan akas iti organic chicken para karne ken para itlog. Hayak pulos nang namahan dahi tayo makitak, Demar. Saan mo't anas ka nga ipangasko ken ka? Naglawa. Nagpinta sa lugar. Kat iti day tamot apaset. Makita ti Bulkantal. Wen, Oh, dahi ti ideal place sa kayat ko. kinapudno na. Inton makapagkasarta. Kayat ko aditoy ti pangbangunan ta iti balay. Numayat ka. Sure, honey. Kayat ko. Ken iti dayjay apaset. Adamat nagduduma a fruit trees. Adda rambutan, lansones, ken nalawamot basit ti dragon fruit farm mi. Wow, I love it. Bale, sangapulo nga ektarya ti adda ditoy. Ken adda pay 3 ektarya iti kabangibang a barangay. Mapantay to. Wala. Tawid ko kadagiti naganak kanyak. Iso nga uray nalpasa kon iti masko. Nangalakpay iti veterinary. Ken adamot units ko iti agriculture. Kat dagita ti saan nga mo ni mama. Itadakkel ti demand ti organic product. Agsepak iti organic. Padasek iti dayto a lugar. Adamat aganay 2 ektarya a mamulmulan iti natnateng. Wow, ha? Adan nakasarita ka farm technician. Ket no kaskasano. Daytoy farm ko ti kaunaan nga organic farm dito'y probinsya. Nagpintas ti planom. Well, kayat ko nga isagana ti amin para iti bangunan ta a pamilya. I'm so happy and very proud kan. Kasta akmat, honey. Kas iti kinangayad dayto a lugar. Pinangayad dagiti ado amuyong. Ti kinapresko ti angin na. Ken kaadda pay laeng ti kakaykaywan. Ket iti dayta apasat. Adda nabnabyag nga ubog. Nga isot pagtataudan ti pagsibugmi iti mulami. Sa nainayon ka pay adyosa iti biyag ko. Oh, Nagmaris ti lubong ko. ay, nakadado nga'y bagbagam. Kaskalag dandaniw. Gapukin ka, honey. Well, sikat nang maris iti biyag ko. Sikat ikirad kan inspirasyon ko iti biyag. Iti amin a plano kan sirmatak iti masakbayan para iti bangunan ta a pamilya. Wow, ha? Ket iti daytoy a pantok tinalawa a garden. Ken naagdaagdan a pagmulmulan iti nateng. Mangbangonak iti umok ti ayan-ayat ta. Apo, nagpintasan nga rapap dayta. Madi kag tanang, tanggayan ka. Dua tamang tunoy tinapintas kang namaris nga rapap mo. Ket ikarik. Patay laang ti makalapad. Iti dayta nga arapaap ken napudno nga ayat. Alawanan, mamati akon kan ka. Ngam saan mo kumadakdak amatin dayta abalikas. Nagsidto ka rak. Sorry, honey. Ang iladladawak lang ken ka. No kasanot kinapudno to'y ayat ko. Alawanan! Pulos mo't ngawan pa nagduado kiti dayta panagayat mo kanyak kat. Kat ikarikmat kan ka. Ag nanayon tinadarisay nga ayat ko. Sikat ipoon ti piyak ko. Sikat ti amin ko. Tasika tinang maris iti lubong ko. Saan gayam ang sumangpot ni Mabrisa, madam? Wan andan. Saan ko nga mo, numano nga aldaw da ijay Batangas a lugar ti nobyo na. Ay, kasta gayam. Amo yung madam.
tasing patinubya ni Mamarisa. Anya? Iti na minsan nga da ditoy, kan nagsarsarita da. Nangat ko ti saritaan da nga, at ka no nalawa a farm kon rancho da Dimar. Anya? Nagkambal ti kayan ayat ni Mamarisa. Agkasam, pak nang dagayam, ngam kay kayat na ti agbalin a kameraman laang. Ay, Ang DJ Rex, ma'am, ay, nagsuplado. Iti na minsan na nagpa-share ditoy. Saan ko lang nga nailukat adagos ti gate? Pinugkawan na kiteng. anya? Mun madam, naira na idingawan kayo. So asan na kayo nadanon? Nagtartara sa pimanaw kat dandaninak pa'y nadalapos. Anang? Ay, sorry madam. Naibagat mo ka na kayo. Sige, panawan kayo pa'y dito eh. Ayun gayam, anya ti kaya tiyo merienda madam? Makaamo ka. Kundo, itimplaan na klaangan iti kafe. Nadlaw kumatkit di dayta. Dakkel tinagdumaan da Rex kanday jay Ademar. Saan ko apulos namnamaan? Nga dagayang mabalinda itibya. Takasanumat ngamin. Simrek ak kameraman laang itidaya at TV channel. Sa bagay, habi nala siguro mo. Ngam ni Rex, kasanungatan. Saan ko amalipatan ti kunana? Ang mga ramid iti pamuspusan tapno maagaw na ni Risa kandema. Ay sus, ang mga agpagkat ti anak ko. Nagsayan ti panagraam ko iti pamilyada. Iti nairaman ti amana iti iskandalo iti korupsyon. Wow! Nagpreskon dito ay makapabang-arik na. Natural. Presko, sa Napolioted. Nagkasat ka talaga, Risa. Silent millionaire ti kaayan-ayat mo. Ano yan? Naglawat ipagargarden na. Talagaan na pintas da ito'y alugar. Kalkalapaw laang nagpaiso ti adda dito'y apaginanaan dagiti gardinero da. Nagpintas alugar. Kat kayat ko dito iti pakaalaan ti makuna nga obra maestra pictorial. May background tinalawa farm. Uwan nga ron. Magustok ti plano ni Demar iti dito apasat. Ta dito'y kanon ti pangbangunan na iti umok ti hayan ayat mi. Ay, aniyan? San ka ti? Panipod dito'y matanawam tintero apasat ti garden. Kan na duma apasat dito adiso. Uwan nga ron. Uray bong galulaan ti may patakder dito'y. Kontentuan kon. Tati na patag, kadwak ti ayatag. Kan makunapoon ti biyag ko. Apo, naggana sa nabiyag. Wan, amumat ani Demar ti amin ko. Awan to apulos si makaartap kan kuhan ti biyag ko. Isu tinang maris iti biyag ko. Agpada kayo anagasat, friend. Ang kasama ni Tita Margie. Saan na ang magusto ni Demar para kan ka? Awan maramidan na di na. Kanariknak. Medyo nagbaliw ni Mama. Manipod na ibagak kan kuhan ti status da Demar iti biyag. Kasta ka di? Wen. Atapan na ngamin ididamo anak ko rapay laang da Demar. Kat, kayat na laang kano ti bumagtang babaan ti panangasawa na kanya. Anyamot nga mina ni Tita. Wen nga rot. Nagladlaw ko nagbaliw. Idinamuan na ti panakairaman ti ama ni Rex iti corruption. Ngala, sapay la ko tawan ton ti rumso aparikot yu. Adda pa'y, friend. Ngamin, saan nga muna niya ti pampanunutin ni Rex? Ha? Amo matanday chay. Kas na saan a professional? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarunungan kami patangatang. Gasim dayta, imal-aldawan at datan dito nga agin inom. Nagado at trabaho di opisina, nangruna ka dagiti napanawan ni Rod. Makaoray da kajay. Anya, No di mo kati uminom, muna kan. Panawan nak ito'y. Awan lat dumam kin Rod. ni, kasama panawan ka. Kasano naman sa mananti uminom? Anya ko ma? Saan? Saan ka panawan, Pards? Ang mga nuan niya pati mapasamakin ka. No naaramid ni Rod tinang panawakan ka, saan kanyak? Mukas nga Rod, danggayan nak. Kaya't ko aplan mo no anya tinasayat nga ramidak. Tapno maagaw ko ni Risa manipod kan Dimar. Talaga adadahal sa tibiyag mo gapo kan Risa. Adan nakasaritak nga engineer kan arkitek hani. Umay mikitaan da ito adiso. Dito'y abangunak ti duakad sa aran abalayta. Kaya't ko, naidumduma abalay, nga isot umok ti ayan ayat ta. Okay, sikat imakam mo. Ngam, ibagak manan kan ka. Jakal kalikaguman ti pimalasyo abalay. Simple lang ti kayat ko. Uray bong galulaan, tati napatag kadwa ka. Wen, saan kang agdanag? Saan na pimalasyo? Ngamkit di, naidumduma ti design na. Sige, alaman langan. Mangbangon ak dito'y apasat. Amatan nawagan ta ti aglawlaw. Tinalawa apas to. Ti organic farm. Kastamot ta na matanawagan ti bulkan taal. Kun tibaybay iti abagatan ken laod. Wow! Ma-imagine kon! Kahit ko amalpas ti balay ta, sakbay ti kalay sata. Kasta? Ken kayat ko, dito'y tumutten ti pakaangayan ti kasarta. Wow! Nagpintasan. Kaya't ko na idumduma ti maangay a kasarta, hani. Sa anak-anak bidot anagayat kan ka, Demar. O niya, Rogyan tayan ti pictorial? Okay. Naka-apal kayo. Nag-sweet kayo. Manan. Kunak lang arodan kat. Agasam dayta. Nakatugaw ni Demar iti bangko akawayan. Kalpasan na, nakaidda kamot anakapungan kadagiti lupuna. Bayat ti panangamamlay na kadagiti nakangis-ngisit kan nagatidug abuok mo. Unay daytan, taimbagampay laang. Bakit ba'y dadamay sang eksena ti pelikula? Anya? Kasla pelikula da Richard Gomez ken Don Soweta. Apaw, nagadon nga imbagana. Anya dito nga ibagbagam. Bumangonak man lang. Okay, rugyan tayo ti pictorial. Tadikat anyala di tanti bagbagam. Sige. Tay sublat ko ma ti video para iti documentary. Para iti organic farm to farm me. Yes! Actually, adan na birukan ni station manager nga agi-sponsor iti nasao a documentary. Wow, ha? Ket maragsakan nak ama feature to farm me. Dayta, honey. Jay, kasla maitay-tayab ta atidog abuok mo. Okay, kastoy. Okay. Day mo tapasat ti background mo. Sige. Kan mapantayo ko maamis mo iti garden, Demar. Kampay iti, agagait iti garden. Nakapayap-yap kan nakakain iti inabal. Asuot ti may sa agagangay a Pilipina iti away. Wan. Itandudo tayo mat ati makuna apuro abalasa nga Ilocana. Day taman ti magustok ken kadina. Nabaknang mat ti kapanunutam. Nakasursuro akon kada kayo. Nang runakan ka, Demar.
Talaga nga ado ti amo may papan iti photography kin arte. O ala, maminsan pa eh. Okay. Kampay idi, ada iggam mo a basket. Kan nakabitbit ka pa iti transistor radio. Okay, mabit lang tala at ti radyo, kanti basket. Dahil ti purpose na no apa pinay tugot mo tay transistor apag ganda iti drama dagiti taom, Demar. Wan. Alan. Kampay idi, magmag na honey. Okay. Sure. Alaan ka iti side view. Nakasango ken nagduduma nga anggulo. Okay? Sure, sige. Sabali lang ti video shots. Okay? Irugita yon. Ladingitat Rex, iho, ngam awan dapay. Ay, awanan tita. Panagkunakad na arami din ni Demar ti kayat na idanak yo. Rex! Yung sa anak pailangan na upay. Awan pa'y kinayat ko ajak na kunod. Saan kong ipalubos aray kay alalaki ti pagtinagan ni Risa. Sige, tita. Bye. Diyos ko, anya ti pangpanggapan ni Rex nga aramidan. Ay, awagak man ni Risa. Eksakto break mi, mama. Madama pa namin ti photoshoots mi. Saan na bale? Malalpasan. Kasta ka di, iha. Kalpasan na, ag video kami pa kin Demar para iti dokumentary na iti farm kin Ranchuda. Oh, Iso asan kami pa makaawid? Masapol ngamin amalpas mo yung amin dagitoy. Gaputa kasapulan ti kliyente iti endorsement ko a product. Kan adamo to ni sponsor iti station mi. May papanda di dokumentary. kasta ka di. Alakat. Saya atin yung arod, iha. Ken agannad kayo. Wan, mama. Ken ibagag nga agannad kayo ng Runa ken Rex. Ha? Kalkalpas may anak sarita. Ket adajak nagustuhan nga imbagana. Anya? Annatan nyo laeng nang Runa ken ka. Saan ka amapan iti papanam nga agmaymaysa? Mama. Sorry, iha. No iti ket kayat ko ani Rex ti pakiasawaam. Saan itan? Anya? Sige. Paliwan tanto ti agsarita no makasubli kayo dito'y syudad. Oh, sige, mama. Bye, iha. Bye. Anya nga ta? Ape, akas jemot tanti bagpag ka ni mama. Ada ka didakas sa pangpanggapan ni Rex nga ramidan kanya. San nga agbidot nga agramid iti dakas ken kahani. Aglasat nga muna iti rabaw ti bangkay ko. Sakbay ang maramid na ti dakas agagam na. Ore siyak. Matayak pa nga muna sakbay nga agbaligi ti dakas sa panggap na. Anya mo tanda dya, Rex. Barbado ka talaga. Isukit din agbalin na parekot. Naskan nga agad nagkarisa. Nang Runa indon makasubli tayo ijay syudad. Saan kayo nga agdanag? Nunaskan amang hayrak iti detektiv. Amang sipot iti amin agaraw ni Rex. Aramidag. Ani? Saan nga iso timang dadaal kadag iti amin nga arapaapta, hani? Tladyakon kayat nga ginadayuta pa'y, hani? Anya? Kaya't ko, tunggal ka nito. Adda ka iti sibay ko. Oh, naidaytan. Iso nga iti panagsublita iti syudad. Umaykon kasarita ni mamam. Kiddaw kon ti imam ken kuana. Oh, sige. Sikati makamo. Mabutangag. Amangan ngamin numapukaw ka. Anyan? Wen, hani. No si kanti mapukaw iti biyag ko. Masigurado.
Agmanto tinamaris alubong ko. Sa anak to mapukaw. Ikari, sika kat sikan tulaan ti ay ayatak. Hani, Promise. Tuon ka di pa Darisa, tita? Awan da pa'y nga rod. May katluitan nga aldaw da. Sinalbagaya Demar. Mapaltuga ka. Madam, pasensya kayon. Saan na sa nga mo ti sasawan na? Huwag no matibag ba? Mapaltugak tayo dyan nga wanan pain. San mabalin nga iso ti pagtinagan ti ayatak. Rex, tinasaya at agawitan. Kababain kan, madam. Ay, tinasaya at marok. Agawit kayon tayo na nam, Rex. Huwag tita. Ngam ulitik dyan bagak. Paltugak Demar. At datintang Darisa. Anya? Adang ti babae nga ayatak. Rex, agawitan. Kababain kan Risa ang makita na ka na Bartek. Hanya ko ma. Bayanak! Kasaok itinasaya at tinalaing alalaki. Adda ka dito, ikat nabartek ka pa'y? Wen, nabarte ka gaboging Risa. Anya? Kat si kamot alalaki. Rex, Awanan ka di ba, Rex? Apa yung dinanong mo lang ni Demar? sorry Risa. Para Demar. Hoy, lalaki. Saan ka maikarikin ni Risa? Siyak ti maikarikin ko na? saan mo nga mo ti sasawam? Pare, yawid mo ti kaduam. Rex, agawitan. Papay, nadareklamom iti panang disnog ko king ka? Ha? Houston, nagbastos kan? Apa emang riribok ka dito eh? Gusto ko man dahita. Ay na, matayak itinalaos ang nervyos ko kada kayo. Pumanaw kayon. No di kayo pala pumanaw, mga yaba kay ti pulis. Bastos ka, barumbado ka. Kaskalasan na di ako. Wen, pumanaw kami. Ngumsan tapay analpas lalaki. Patayin ka. Anyat kinuno. Para Demar, pasensya ka kumain. Ibatam tikwilyok. Mabiglaan ka, umawa ka sa pulis. Ay, Ano ko nang akabutang ka? Nagbidot ka. Rex, Tumakdal ka! No talaga akabaram. Tumakdal ka! umay ka Rex, umay ka. Umayan na ka ng pulis. Ayok ka. Santa pa yun nalpas. Umay kan. Hindi ka pa na umay. Panawan kan. Ipano mo ti barumbado ang ganyan mo, Bino? Sorry, Nana Margie. Di ka agdawat iti sorry. Sikatin mo na din ang rana. Pasensyan. Diyak namin nagustuhan ti panangipang tana kanya. Mapantag pa medical. Idarom ta de Rex. Juan, katsyak ti witness iti inaramid na. Kaya't kung ay kanit eleksyon yaonan bain. Barumpado. Saanin, honey? Saan aday ta ti solusyon na? Wanang, Tangay, adaaknot langan dito eh. Kan nakasangon ni mamam. Itan akid dawag ti imam kinkwala. Ha? Kid dawag ti pamalubos yun, Nana. Nagtulagan mi daytoyen kin Risa. Agkasar kamin. Tapno awanan parikot. Ket sumardang matanday di Arex amang riribok kin Risa. pasan di medical mo? Mapantan di police station. Nusak lang amay sa ano na masapul dayta. Ay, naskan nga reklamam, Demar. Pinangtaan na kapay. Dayta nga rod. Apay, husto tinaramid na? Timbaga na, patayan na ka? Sa ulang tinabartek dayjay. Saan? Saan na ka makaid na? No saan tayo nga aramidan ti kastoy? Uwan mat, Demar. No, titay lang mo na niya ti aramidan na kaya barbado. Sana bale? Nakasarita tan ni mama. Kat awan maramidan na. Agkasartan.
awan makalapad. Amom ka di, aga po iti inaramid mo. Nadagdagan ti luksaw ni Risa ken ka. Kan saan lang aday ta? Gapu iti inaramid mo, idarumdakan. Anya? Napan nagpamedikan ni Demar, ken napanda impablater tinapasamak. Ken saan lang aday ta ti madi nga imbungat ti inaramid mo. Kinasarita dak iti kalman. Tapno awan kanon parikot. Agkasardan. Sana mabalin. Adda ka di pa'y maaramida mita. Si kamot laang tinagaramid iti imikayan tirik na ni Risa kin ka. Imbis ko mga impakitam ti kinataknang mo. Anapod no ti panagayat mo. Saan tak kinalanggong mo ti inaramid mo. Agkidawag iti pamakawan ken kuana, tita. Umayag dita kat kasarita. Panagkunak katawanin serserbi dayta. Nakapangedengdan. Ipalubos yo ang makapagkasad. Kaya't kumanwin no saan. Amok nga awan makalapad kadakwata. Anya? At dadan iti husto nga edad. Kaya't nasawan, makapagkasardan nga uray awan pamalubos ko. Saan kong ipalubos? Pangaasim, Rex. Saan ka ko mga agaramid iti dakas? Ta saan lang nga isuda ti maperwisyo? No di kat uray sika. Panagkunag. Nasaysaya at no lipatem laangan ni Risa. Sige. No awanan ibagang. Kastapay. Bye. Barumba tumot nga minday di Arex. Asino nga'y timayat ken kuana anatak nang nga babae. Jesus, ne, apay na Rex. Adda kahit ko ang mapukaw ti tirapaw ti Tagapina. Ni ka di Demar. Juan. Talaga nadahal sa ti ulong. Dadahal sa ti biyag mo. Nabayagan ang nadadahal, Bina. Anya? Sipod pinainak ni Risa. Nadadahal ng tibiyak ko. Nalipatan ba din adi-adal ka? May saka nga engineer. Baknang kalpasan na. Dadaalam lang ti biyag mo. Gapo iti may sa babae. Anya ko ma. Dexter, talagang sang naawan ipangag mo asarita. Bay ambla, Peno. Sarak dayag di mar. Patayag. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itulod kayo, nani. Kalpasan na. Mapanak iti appointment ko. Sige. Unaan ta nga itulod ni Dina, iti balayda. Sakan to itulod. Sakti una inyo nga itulod. Ah, mapantay nga rodan. O sige, mapantayon. Amang namala daw kan iti appointment mo. Okay. Mapantay nga rodan. Mabait lang, Demar. Rex! Ngayop ka. Imbagak kinkan. Sa lakas kin ka ti pagtungpalan ni Risa. Gusto na, Lisa. Ang kararagtak iti. Amay spal ko man iti maritipigkan. Kriminal na dyan, Rex. Sana ba ni? Simu ko at agos ka dagiti pulis. Ayop na dyan. Alhan, umay ka. Mapantag kararag iti tsapal. Anya na ito'y nga inaramid mo, Rex. Di ka lagi din nagpanunot. Naku
laban di panunod ko, Bino. Ita lang naka-Amerisak. Kinalawakan di panunod ko. Oh, kasano pa itan? Nagkakaasukan. Nawag akong di abogado. Ang mapalubusan ka nga ta? Makapagpiyansa ka nga ta kat atapaltog mo? Lisensyado rin siya eh. Ngam gaputa pinaltugak ni Demar. Isot no tagsa na pasol ka. Anya pa nga rod ita? Binalakadan ka. Ngam di nakmat impangag. Uray ni Rod. Naibaga na kanyak nga iso ti imikay kan ka. Taimbagang pa'y aman nakibiyang tigayim mo. Nasahair tirik na na. Di nakuman babalawan. Nalpasan. Sangmot no niya man tibanag na. Nalpas ang nailawan. Ay, kasigurado. Adadaman tigurakan kaitan ni Risa. Sabay la kumaan. Tasaan amatay ni Demar. Para kanya. Nasaysayat na matay. Anya. Risa, Bino, apay nga da ka dito eh. no kaguram ni Rex, di na kumamat iramaraman. Tasan ko akan no nga tinaramid na. Kriminal yung kayo mo. Kinapod no na, ado apang magbagakan ko na. Ngam di nakpulos impangag. Sangon na reklamo mi kan kwa na. No niya ang tiplano yo. Jak kontraan. Tapos dumot ang nagbasol. Tumok mo sa dilangit tigurak kan kwa na. Kumusta ngayon ni Demar? Naikatan ti balay ti bagina. Maure lang ang nagsubli ti puot na. Saan ka nagdanag, Risa? Kadwada ka mangikarkararag ang malasat na kumatipaggad. Agyaman nak, Bino. Tsak lakit ti maklon nga dadakdakas pa mapasama kin ni Demar. Amang ano ipatay kumatan. Dakkel ti kasi ti hapo, Risa. Ken ko namat ang maure ti panagsubli ti puot na. Hawan. Katsapay lang kumatawan to ti komplikasyon na. Ken tinapatag. Simo ko ni Rex. Naamiris na ti bidgot na. Kriminal day jay. Makaamiris aya. Maitulad na gamit ti pumatay. Gaputan halaos ti panagayat na ken Karisa. Ay ayatan na kalaunay ni Rex. Saan mo amdas day tatap nagbalin na kriminal? Anyat maramidak no saan ko nga ron ngay ayatan. Apay din na maglon day ta. No talaga ngay ayatan nak. No niya ko mati pakaragsakak. Rumbeng a pakaragsakan naman. Ipa ay na. Tangay adda ti ragsak kong kendemar. Rumbeng ko mga agpabusoy. Saan kidi ati anyala ditan ti papampanunot na? Risa. No talaga ngay ayatan nak. Ulitak. Ipabusoy na ti pakaragsakak. Saan lang ati bagbagi na ko mati pampanunutan na nga iso ti masursuro. Kumusta kan, Rex? Madamapay lang sa sikasun di abogado ti temporaryo. Apa nakarwar ko. Akit nasaya at nga rod ano kasta? Kumusta ta Demar, kan Risa? Ada oras ngayon ti doktora pa nagsubli ti puot na. Ket ni Risa. Nalaos tigura na ken ka. Kasta ka di. No di mo nagkala kumay ti balakad ko. Saan ang napasamak da ito eh? Among tiga po na, Bino. Ay ti kunay ni Risa. Ngem husto ni Risa. Husto ti kunana. Managing bubukod ka. Tila ang rik na kan bagim tinapatagkan ka. Bino. No ay ayatam ni Risa. Rumbang ang nagpabusoy ka. Kitpod nun ay tamang bagana. Ita, anya nga tinapasamak. Nasaya at lang. No saan amatay ni Demar. Ikarkararag mo da ita. Kit agkidaw kanto iti pamakawan kan kuana. Bino. Amom Rex. Kabaalan na kaapaibalod ni Demar. Gaputa kasmatla kada kayo. Milyonaryo da. Kaya po aya. Di mo la pinampanunot. Nga dasang sangwan ni papam akaso. Kat amangan na maikat ititakam na. Kat amangan na mabalod pa'y. Manong
nga oras pa iti urayan tayo mong iti intad ti doktora pa nagsubli ti puot ni Demar. Ada pa ito nga oras. Madanagan. Risa, pre. Kasanon no sana makapuot. Kasanon. Risa. Tsak lakit ti kabalan. Ipatay ko ti panakapukaw ni Demar. Awan ton ti sirserbi ti biyak kanyak. Isot po ti ragsak ko. Isot nang maari si ti biyak ko. Amok, tita. Ngamrumbang lang ang baling ka na tibkar. Jakam. Numapukaw ko ni Demar. Manglagib-lagit di tilubong ko. Jak ton tari kagayan ti agbiyak. Ikanan kan pagsukatam, iha. Saan mo matngaminan a pinanawan ni Demar sipod na iyag dito yung hospital? Talaga asan ko apanawan, mama. Iha. Makita yun, mama. Makita yun ti aramid ti tao akayat yu apakiasawaak nga idil-dil-dil yu kanyak. Amok, anaaramid na dayjay. Kapo itinalao sa panagayat na ken ka. Kasta pa'y laang ti ibagayo. Saan, mama? Jackpot yun nga'y ayatan nak. Risa. Ano ay ayatan nak? Kasi ti kinunayo. Nagpabusoy ko, ma. No anyat pa karagsakak. Rumbang na maawatan na. Nga man naging bubukod. Kasjay ti kayat yu amanugangan. Numapukaw ko ni Demar. Nasay sihat amatayak mutan. Iha. Wan, mama. Numapukaw ko ti ayatak. Awanan ti sirbi ti biyak kanyak. Saan ka ti kayat yu mapasamak. Saan ka kumagsarita iti kasta, iha? Sangkit din, mama. Iso na saysayat pa yung asurutak ni Demar no panawan na kitag na nayon. Iha, saan ka kumaakasta? Mala, ikararag tayo kiti amalasatan ni Demar ti pagkat. Kat makapuutan iti ingkadeng ti doktor apan nakapuot na. Mama? Ala, iha. Mangipaunag ka kuma. Amangan no dakas mat ti mapasamag kan ka nung saan ka apulos amang ipaunag iti makan. Oray, jay lagatas nga intugot ko ti inumang. Kumusta ni Demar, ma'am? Mauroray ti panagriing na itay pinanawakan nang. Pimanawak ta, makonsensyaak. Ha? Apay mat, ma'am? Sinidirnak ni Risa, gapo iti panangidaldal ko idi kan Rex kan kuana. May sabat gayam akrimanal. May turid na ti pumatay. Ay, di pa'y lang. Napaliiw ko ti kinabastos na, ma'am. Kasano nga tan, no napilit ko ni Risa ang mga klon kan kuana, kat isot pakiasawaan na. Ay, tagayam, nagmadi ti ugali na. Ma'am? Saan ko siguro ang mapakawan ti bagik anang? Iisa na bali, ma'am. Kunayo mata nakabalo din day Rex. Wen nga baknanda. Sigurado ang makarwar matlaang dayjay. Nagarangal ni Demar. Nakapuutan ni Demar, Risa. Risa? Agyaman ak na nakapuot ka. Di na ko mapampanawan. I love you, honey. Wen, saan ka panawan? Atay ta, nagkidaman ang Risa. Agyaman na ka po. Agyaman na. Saan mo? Ngayon palubos ang matay ni Demar. Naasit ti Apo, Risa. Ay, ayatit ni Demar. Ipatay ko, numapukaw ko. Risa. Isot nang mari si tibiyag ko. Awanan sir-serbi kanya tibiyag numapukaw ko ni Demar. May tuloy ti daron. Talak-aman na ti do sa akatukad ti naramid na. Kasanon na agkidaw iti pamakawan kat makiareglo. Makiariglo? Kalpasan adandani na patay na ni Demar, mama? Iha. Aging ka kadiita kat isupay lang isaksakit yo? Kayat yo ang makiariglo?
Saan nga iti Mama! dayta? Saan kayo mauawatan? Kas di lang aro din tayo napasamak, idildil yung paila kanyak. Isakit yung paila ang gadya sa iro? Anya kayo nga di? Sa bali tinagawatam iha. No ti tao ang nakabasol, kat kayat na ti agbalbaliw wenno agpabawi kadagiti nagbasulan na. Sana dakas no ikam ti gundaway. Mama, Amukmat iha. Man nakimisa kan agbuteng ka iti Diyos. No kasta, mamakawan ka, tapno mapakawan ka. mamakawan tayo. Ngamnas ka na madusa at nagbasol iti pada na a tao. At dalindag tayo, mama. Diyak amo kada kayo. Nga maawatan niyo kumamot ti riknak. San abarang-barang tinaramid na. Pakawanan? Kas di laang, mama? Dandanin na po kami Demar gapot kinadakas na. Maawatak dayta iha. Ngumkas iti nakunak. Saan adakas no mamakawan ka? Mamakawan pa iti Diyos? Datayo lakit din a pinarsuana ti saan? Anya ti planon, ta nakapagpiyansa ka. Mapan ko kasarita Teresa kan Demar. Masaya at. Apa nakakita iti pamakawan. Mapakawandak. Pagyamanak. No saan? Awan maramidak. Awan kas iti padasem, Pards. Kidawag langan nga regulan mi ti amin. Bayada kami na gastos na di ospital. Gandanyos pero Jesus na. Napintas deta na panunot mo. Kat kabayadan ha? Sikapay lang ti makam mo dito opisina. Tayo nga sikat ti simukat kinirod. Anya? Agbakasyon na. Kahit kung iluliwag ti amin. Sige, ano kang agdanag? Siguro, malipatak tumot lang ni Risa. Aywan na. Ayan yan, aya. Nalapit leksyon kanyak na ito'y Pino. Asan ngagnanayon ano anya ti kalikaw guman ti tao. Kat magunod na. Ay, pudno day ta. Kang ronan ti amin. Nasken asor-sorwon tayo ti mga hawat iti pan nakapahay. Ay, kat talaga, mat. Dati pa nangawat iti pan nakapahay. May sa day taatan dati kinatak ng kinaturan. Risa, ada sa nga iliyo. Anyat ka dam dito eh. Umay mo ka di uluyan ni Demar? Ha? Kasano nakarwa ka? Imayak ano dalos ti rantak, Risa. Umayak akid daw iti pamakawan nyo kan Demar. Pamakawan? Maag ka. Kalpasan adandani mo napatay ni Demar? Kalaat ang makapanunot ka, agkid daw iti pamakawan? Ani, padanunong ni Rex. Ayok ka, Rex. Gapu iti kinadakas mo. Dandani na tay kay ayatak. Ulidak. Pakawalan ako ma. Pagbabawiyak tinaaramid ko. Bunga tinalaos asakit tinakam ko iti panakapaay ko idayat. Saan ang nakapapati dayta kalata pa nagpanunot mo kagpakawan? Gapulaan iti dayta pumatay ka? Asino ti mamatikan ka ita? Nakulapan di panunot ko. Imayak nagkidawak iti pamakawan nyo. Kinundawak ti kada temporaryo away-wayak. No, mapakawandak. Dakilo na pagyamanak. Kiti ikarik. San ka iton ariripukot kay? Diyak ka mo. Ikanda ko may tikuntaway amang litop iti bidot ko. San ko agad-gatadan tinagpasulak. Nakasaganak amang ted iti katukad ti danyos perwisyo anaramid ko. Kasi tinakunak. No mapakawandak, takila pagyamanak. No saan? Nakasaganak amang ngawat iti katukad tinagpasulak. Nang runakin ka, Demar. Pagsasaritaan tayo kumaday ito eh. Inton makaruwarak iti ospital. Pakawanan nak, Demar. Nakaamir siya. Kin pagbawayak tinaaramid ko king ka. Kita kiyamanak. Tan nalasatan ti pagkat. Tano saan? Pagbabawiyak tong palbiyak ko, natay ka. Kasi tinakunak.
Pagsasaritaan tayo daytoy, inton makarwara kiti ospital. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.